Ranani ngeri kebi bisore medicine. Abi John viewers ke John rorong ngeri arts program Pwapwan family seminar. Iwen eseri digerai itera parapasa how to prevent divorce ke ifo surat Sipwe agukuroroi ke sapor movesen nor family. Iwe sipwa ko miotek sebem ko bira parap noneng sipo bare tu kirise oru kren mara bicekun. Kirisore sis omero ferit arts tivis medicine. War kirisore fanson kabut ngeri kem pwe sapora a family seminar ifo surat Sipwe kageri esapor ike pwe kukuro pegiti force ke movesen nor family. Yari si John rorong ngeri program mi ochageri family nor fanson ferit of sis satigor. Iso jabur. Amen. Amen. Ifau surat Sipwe agkuroro ike sapor movesen. Ikerei movesen nor family ai suruev epidemic ai waten semur naparap. Ngawe sipatori kias ebuku kuro reri ke wasiro. Mio ribu girigin steps aci bakyageri ebukoro ai sakuni girik suruev semur watte ngeri verifan. Iwe ewin step ewi girigin pur family pue nest sap or oshikoshi ke sapor movesen epor ewe men commitment epor ewe commitment ke ewe pone firen pupuru esap ewe experiment esap ewe jekre pue saturi ike bi match ke ese match ewe family ecek wajer experiment ecek wajer pue saturi epo apa sa ngau pu try out pu saturi re abu puru ikera ike pu mi works ike pu mi tori tu vich me ike ase tu vich I will break up and start again ngau pu move seri purwewe upar kita yarar pu purweri ke par pu se feri vet surai family iwe aci nugu sakuri gie ke sap ese work ese tori pu tu vich sakun ngewe marriage mi oro commitment ewo ponon pon more char non ewo family papasa ngang bua ora ewo commitment ewo pon norusen marawe bo very good med bo very pure potori work epwe tu vichnai family iwe sakure giek epo tori jak ar workout epo tori research por ten nor family non conference akuni we visu we sin visu apasa nedibe afakun pachakun oaikot ye nedibe afakun pachakun Usun ewe commitment ewe commitment nor family oruan Sipwe express achiwe ewe pure love aitong to nor family nefiren man mefefir puru repwe apasa feni eki feni achabage feni rushirotong yo sipone Usun ifosuran sermon bapura ar express ar apasa sun to nor family nor karun sermon sabur ruar wo gisire karun sermon sabur ruar wo gisire apasa purui mi fokuniach aitong ennet en miriach Usun met sarwar arir puruariwe puya mi fokuniach antong mi fokurusach geri iwe non pan karun sermon sabun nibu wagisirong moru karun sermon sabun nibu wagisirong moru apasa meseraom rero men meseraom afokun ngaragar ewer I apan togeach ye ay watong oron Jerusalem kewerengin Usun ewe fevin epapasa ngeri puruariwe awara fakun ngaragar norat kabas mi fakun toge wirawen nor family bira botat Sipwe express apasa usurat tong fegen ekarachon rorong ren puru man me fevin apasa fegen ne abitong fegen ne firebi ekarakapasa apasa mi osesen oronon mior
magic non me or tu vichanon ikeo mer ikeo fe fi rapasa I love you ngami o seten doek norushen nedibe miach si Pwapasa o Pwapasa didn't function medicine o sa mo para pa fer besen nabikara pun nabikara pa sire buo to ne fire Pwupunu mi usesen ngarangar mi otsia function medicine iwe sa pajak rekapas even kafner man ekara pasa आज tong sa pajak non kapas nge po fiti prefer even nor family an bo man ke fevi pajak kapasa ai tong oru nge se fiti prefer ese work nge o kapas ai tong igam tong eri puruom e po fiti prefer pure po marang igebet ye non fasur ikan mach marang e por fansur ach expressi ach tong e por fansur of adur keys por o card por o fansur gift atur nifang not birthdays not a wet chever puru ret ka Pwupunu ke baje chever ret home anniversary non fair not a year ke bwe apa era fansur om wedding anniversary chever Pwupunu abotong erigot me towe buruom namparuat ki keep communicating. Remember the 3 keys. Keys. Sipwe, sapora chakre communicate. Communicate. E por Pwapwan or family or communicate. They feel sabachak farafara. Farafara to ori chaka aso was a flow up so ngeri puruari por chaka wan. E por communicate when ewe so e por para. You was chavere 3 keys. Ruat key. Ewin talk waisini hinai wachipo communicate e porach tibetchem nekabas kono isia sapun ruaru gisin woru kono isia sapun ruaru gisin woru e por talk waisini e por tibetchem kabas e ovivire sabjo moreuru akabas so man niger parsuchego buen ese chever awarayo kabas tibetchem King Solomon e reri god wabojen ke bugenni tibetchem god abut ngeri Solomon ar we tibetchem iwe pare osira tibetchem seriko sibutigor pun ngeri favire po orach paros e po fiti tibetchem oruare po nation actively sipwe panrorong isabjak romuri par wiperu no kabas no sipwa nation e fefire porong eri bet purwari wapasa parosiro war panrorong eri met purwari wapasa sipwe Roro fichigeri even meven. You were in exchange gracefully. A poor achibo pacha fagani metra achibo exchange metra sare. Purwai poyen. Ke boy isapuyen e poidan e poyen. Non papa bekiramwe. Finipai saburu isiruaru. Finipai saburu isiruaru apasa. Por suchek James sabure wisin yakon metiu. James sabure wisin yakon metiu apasa usurachi bororong fagan. Iwe communication or family achiu poros fogen esiresi fogen non family au surechek plot to the party au surechek vetari etcha senon euiris a to rao cha nor research medicine ina the communication ira po offer flow po ora kiramon non udisero family pure por wewet esa por ngal Every step. Yes, step me was in crucial. You give me was in panautia. Era put your responsibility above your own. Era when ke po akowa met osipar buru po fefin. Para siya chaka fefin po akowa met macherin buru ariwe. Si po awara macherin. Ewe even puru Purwach kewe non met rur a chauchari matawi. Rom sapure kon meribu wagsin e veriruat. Rom sapure kon meribu wagsin e veriruat. Erapo imen purat yekko gizi bajakun. Sisap osusuga ekko irmi apa bang. Ngasisap feri jagan merediban. Yesipwe aura achipwe kiram magari achko neighbor. आज के वो चेजी आज मिकारेगरी गिच आज के पार्टनर ऐसे बार और मेरे को पुपुर मैन में फेफिन इरा की आज के पार्टनर
Pwupunu achko neighbor chorwuri oruch mi burina pun nupun Christ annom Pwapwan isechak pusira papai iwe non family si wegi bu Christ isechak papai pusin ing agutamet mocherin osupangan meriafun gijarabas eker pon non family inawan mi outside me ngang ige men me fefin non family si outside even meven usun Christ apor outside even meven non family amen iwe mi outside si beferi usun iwe pon si busiri iwe siraj bisagin outside ke example pwe usun mesa si sa very that ia berori rebes very dom pon very day avero very do waran ekara Pwupunu era mwen mera fefin ngai te pota si sa pareri ria phone met crash to ako no family si po marei si sa sa ke po mareo rebes e tao to buri i ach kara sa ako no family si po rach rebes fiducian Christ ar verat ref very that si po wasar mi bin very den ach ko family ko te po feature iwe ko powerful step e ko rocha o se seriveri si non medi sapur on maru o se on metiu medi sapur on maru o se on metiu a pasa ike a pasa o ru ike meru berawa tibe war for fan usun met ko ru touch awati war faridan iwe bo orang ri ke bisi sa pasa usun met sewe non neng a feri iwe ro usun ruben e man me fe ruben nor fabi repoti be fegen ren met repoti war faridan iwe sizes e bo shara to rekra mojen met war nor fabi ngeri sabari ko sam non neng si bo sedan siri bo sedan me jo sapoero fokur kutabet ach fabi e bo rek e bo upuda waro chren ke bo shugusuk iwe sedan mi watar bejekun igesi jagbuderi e bo sen neverem ngai gesi wasen and that ngeri Christ e full responsibility and Christ e bo wisen no uriaruch siboti ora chari ni seri iwe sibo win ina botai den ran sibo fet sibo yadek ngeri sises e puerisuk e puerisigit nor family Nezesor ne Korean family worship pari den fashion e rach mara sibo yadek feri rach family even meven naro tanibik iten lubor ko ruben ra chufagan rafakun baba chene sabure wagisi ruevisu ruemaru par saburu wagisi ruet chene se sabure e wagisi ruevisu par ruemaru par chene saburu wagisi ruet apa sagiri kici par norwe orun ran ada mei ra chufagan ra namo fagan abu budar we family our to in Christ apa je faganir gen norwe vision ran Christ apan pubudari ariwe ever ready bin ever ready sabat pura bajufagan e pura no ore fiden Christ meor sabat pe fenajak iwe rausun med meocha si sabat sa ready sabat ie meochari no pada no testament se va pa sa ready sabat e pue warjufagan kod basises ke nuramas me Jesus nor ariwe ran mi bin inawan divorce movision e sepatori e poi movision por kota afro chufen niwe that's it e por non fe fenajak mi fakun bunga isakun sibon nagari uruat kirikirin achi basirein yawe divorce afito ya iga divorce nor e movision no testament sefa misi panagari kara uruat sakun achi borigu foshure bufesen nor ko sakune giri non seri gere yo no kenes konoisien saborru exer gon me ruaru gere gon me visu kono koloisien saborru exer gon me ruaru gere gon me visu nuburan Christ ari vai rebe siro iwe ewo week ni sabat ewo sabat den week
ai rebes irapi di war we rebes. Yesi sa pusira pa sa nori wugisin. We are ekwe ceremonial na ekwe anugun and Moses arbu tauseri we gidigin. Puni dewa nel ni dewa rebes irapi rebes. Iwe suku-sukan ngidar masara yap wugisira sapu-sapura re. Sisap abuwe ben ren maga maun. Iga pon re ko rari di bin. Me mirafun maram me mirafun sabat me plural. Re sabat ko pon rari bin sabat we sabat ko rari bin. Moses ko chorish ren pon pacheta very good week ni sabat. Ewe sabat it week. Iwe ko sabat ko pon rari bin. Chorish ren Moses pon pacheta. Ikera ko shadows, ikera nguruwer ko betoch. Inewe, aja nguruwen ewe substance, ewe nigirigin ewe nuguruk non Jesus Christ. You era shadow, era nguruwen metra ebja nguruwen memorian Christ ewe budin on Bethlehem. You ko shadow, shun nguruwan ko speaking osor, kekin osor. Ra nera ko shib bet ra fisi bwe osor. Asar rai o shadow ida uruan memura fanso Jesus evo buding muriron. Iwe o sanctuary evo even fen ko joris ran rafer in Old Testament serve ida o ecojek service eko agawi bin raferin or ko rarin ite den ko ran bin metra prefer ite den week. Iwe ite den ran ewa chanti bisa buat ewa nam, ewa waro naro sanctuary, ewa niara, pulila usu saranti bis. Ngewa festivals, eko rally bin mior no testament server, poro usu eko system of sacrifices, eko agarasor michambang. Ewa Jewish calendar, ewa calendar ko rally bin ko Joshua repore pidi. Ewa pore ko 7 and 1 holidays, eko one fishu. Then year we put a pity. Power ran Passover away at 7. You were fatten up. Power Otun Pentecost at 7 Shuro Munifra 30. Power day of atonement of one soon. Ferry nori year. A coach or ran revolution and pretty. You were one soon. Yadek ferry the coach or ran medicine. Keke holidays ki rarely been. Ikera met paipera pasan on nefitike sabur rueberuat. Wisi ruebisu beidik beru. Nefitike sabur rueberuat wisi ruebisu paridik beru. Ikera koreani sabat. Mi pnuro mi jamang sabat. Ngewe wigni sabat ejagare ewe sabat. Oru ren nachene sabur ruebisi eberuat er oru ren igo taga fera kaga medisi ngenarawe ebisu ren ewe rani sabat eujek. Didn't week ira o rani sabat. Ngeko pon rani sabat eko rani pon pin mi pon. Eko ceremony no si kerako nailed to the cross. Kerako Jesus e repogesiero. Non medi saburu visu visin bebe apasa. It is finished. Eo katera kam serifa asantori fan purasu nailed to the cross. I repogesiero ko ceremony no si medicine. Usun. Ikarabet Christ revolusiera ko nugan Moses me ko chor Israel. We were necessary kena shorty force a short movement. Iwe pore eko serbion sabat kos eko rally bin chor Israel revoe feri kraja ko fidi Christ ne revolusiera ora rebels. Ngeo wigni sabat ewe sabat nordeden week. Mijak sabu-sabu to rensi se purin fan pandore o function mirafun for fan server. Iwe not what away Calvary or we rebels a sorty force. Put a savior so wufisero put a savior o charabara me sabat are still united. It we jok tu fogan yo charabara Jesus put ran me bin eujak agaga for nori Christ ran ran me bin. Ngayon do rani sabat ay kesiwin. Rero ay separado baro sa pen.
Son sabur ruwe si ron Matthew, son sabur ruwe si ron Matthew akabas Usun. Non si ko John ke Raja for Norway even ran non week. Ida first day. Ki chachu si ida relevant ida first day of the week. Even ran non week. Eko John ke Raja ju ferasan feriten med arni wokushi de ko Joshus. Iwe muriran si so marawate afecto jurir nugra beraru no fera reir. Peace be with you. Kiramwe por nom revi. Usun e char barang ese poros Usun museri aru museri ga bodor aru rari sabat pun mijak chorcha sizes maru rari sabat tori ganai. Ngemur aru ewe maro sefaran sizes mio rujak wakisin a poros itu sure first day we win red non week. Ewin koroni sabur on moru. Ewin koronit sabur on moru wakisin everu. Apa sa nor ewe ewin week ren teden week ke ewe ewin ren non teden week ke pue ke norwe ewin ren norwe week ke pue iboro obwe fang obwe erinis nor rengere ko sore no Jerusalem ke renom no Jerusalem punu puran por puesto norwe ewin ren Sunday iwe resap paror fansurar repue agi ko beto chupujak yor fegin nge pujak toy wa agi we oro ge ko sore no Jerusalem iwe go kisin ese poros pue Sipwe video ready Sunday ewe win red non week ida e Sipwe we di paror ruan ewe win week Sunday akabasana prefer sabun ru wag servisu prefer sabun ru wag servisu ike keriat na touch Afis pong aura ariwe chufen norwe win norwe kuriorun purin pure pusoro dewe ewin renon week chane sapure wisen debu yara break rabo go fe nora kuriorun pun rumai rerewe ewin renon week ebu fe no seri prefer sabun ru wisir fek boru prefer sabun ru wisir fek boru Iwe at cheveri nora kurior am moton asa mojo ewe renovuye iwe a turudi vero iwe pon a yodegi abaro sefen ewe cheveri non necessary gera shorty force e short bufesen iwe norwe and Christ your resurrection arwe baraude non tore testament seve e sore divorce e sore o che si vidi en go to ren mi pin e o sabat mi jora nom e we vision ren yesi era sadar de ke we sa ramon ngai de we rai sabat iwe tori e o fanson arwas ra video ren santi pata arwas ra a video ren Sunday ke awin ren on week mi magnor baiben ia feto beye norgur ga century muriran sieswe mero e Roman Empire nor bun rom rafakur e riafuiga near shoring chamong shoring io emperor Constantine iewa siure orarin sabat gari Sunday pushore medicine rabo close our shop rabo worship God non ewe ren Roma firata iraru fenero bonde iraru ren bi right dagari day of the sun ewe rai rakkar pata right dagari Sunday we nor foshe chusi berre ye ewe ren akkar Sunday ren akkar ye en robwe Sunday office we unuk office poputan on March fishu ewe 31 Edi Marfishu Uruburewe Ruebe Rator Office Wave non Nuk your Roman Empire Constantine Arab Widewe Ran Rebidi European your church your Christian church I took over power in our Europe your Buruede Rani Sunday Rapasa Poidewe Redibin Toriki Chochu Gene Sajaga Ewa Sunday they were relevant
nguru nor fosjuk Sipwe rap we rewe even ran non we ke sap we ready fer ke ready sabat you non rom sapuru wet we sidi digwe rom sapuru wet we sidi digwe sa shape samara red chen iwe we kisin rom sapuru wet we sidi digwe pora kabas me Sipwe our record French kachnugu apururi up Sipwe establish Sipwe boro de konuk irawen eo sabat idewe aruaru nugun god idewe vision ran minang one eo serich fa koegon e show ran Rome era rabasen furfan bug arbasiwidi pure for the aruaru commandment of God nugun god mijak binding mijak chufen tori ganai ye si sabuja marag reo cherin Christ meibung si marag reo cherin Christ ngesa reo cherin Christ ye baca mudere gi chme chi baveri or boy ke saja marag reo cheri we saja tori ni arabas raja mujir purweri bu tora puruan por purweri eben idera save by grace idera marag reo chen no Sabara rewchen on Jesus Christ we ochen binne pumerigich Christ ek Sipwe boro dar ko nuk medicine mi por pajero re sabat amen yo ta mi ochia bura sa sip payo chenin ko ngasi sapti for sap atairo ore filen pupuru sap pore atairo ewo commitment ne finach me god iraure new pon non ibru sabun waru gisere gon ibru sabun waru gisere gon ye wogisir barngeri gi te pon kota pasa bu awra ko nuk non nediber ngai bu bakedi non ge bora non gi repete cheveri me bakedi non nediber kota bu jen Sipwe gi me feri non nedibach Sipwe gi shun me dewe gi nedibach asi shiro kabajen god mo shiro kamid me nefire bu puru bu shire bu tong fegen tori fe fenajak Por Osun nefira chiwe Christ ariwe ran apasa ewe ran mi bin ewe connect achi relationship with Christ throughout eternity throughout eternity sapan tori desiro iwe an siwe ira besiro cara pupuding iwe an makkei arkonuk on egigit Sipwe tor obedience Sipwe feru shun met ko iya pasagirigit yo savior achar barang marwe ran mi bin rachu fewen repora no fe najak iwe throughout eternity not rushen ebara bantori fe najak no mirafen Jerusalem chef non bara de sabun ruewe wo sire ru para da sabun ruewe wo sire ru ide Jerusalem chef yo nang chef ke for fan chef Sipwe pon non pingeri ko me par sabora jage piraru rani sabat non aisa saburore boru wo gisi ruewe yat aisa saburore boru wo gisi ruewe yat eren non ek fanson mira fen maram me teden sabat Sipwe chu fen medicine Sipwe pingeri e samon I ajo samon iwe era relationship Sipwe no resist e family be happy forever era Pwapwan ne finach me Christ e chu fen nach kara family pore pirian na ren pura bo Sipwe e piri garawach no family bonon e ren ko ta besa Sipwe piri non ida wen Metsa experience iri wari for fan ida be Sipwe jok saporo muri dei bara nora for fan chef Jesus aura establish very that is coming soon akrar buri seven neburu wegi jara nora ready ia mo Sipwe no bie kode be fe chegi very soon ke nor family pure shorty force e show si short movesen pumo cherin ko Sipwe jok tong fagen fe no jak Sipwe yadak seven ko vira prab no nang show jok pare chegi to egi medicine
mi roro mi sirei usure afarafarin family sapur mu fesen por suro chare ren trari sapat pur pori re ruaro nugun god mi pachagi rokko nuk berisin si setori ibu fesen ni si se sabur ren o si sepoto ibu fesen ni de family you dari si enjoy Pwapwan norach family para si bingur nor ren sabati den week punon nang si bujok sapore happy family Pwapwan family not very fun si bu sapora norera bila fer nang sepe kawan na feritat kiriso my god no Jesus Christ adi lo kebenisin amen 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 kiriso gote bari sigi chverisin atne serin ngrinon sibunom norwe neseragon sibwe kegri neseragon itara para how to manage my money por ki soreng nor family por papa family ke si pon sapora re tuburo chibori punor family ke pan osu family te tuburo ngaur mori yes so prepare monodagiri next topic devotion asibwe tuburu nojmori pur para karafe chichak family seri god kiri God bless amen amen